Egbe a over me adome. But we Ofona me ya. me follow. Ohari na ma over am vevetara. Me form. Egbe nye mi ano ofe. Obazandu. Oja gbanto. Yes, okay. Ta mi agbele de fugbe me pere be. Happy Mother's Day. To all mothers and to all women. All women. All women. Of course. Including potential mothers. Eko vazi what you ha. Okay, yeah. Apeni news and tour. Okay. Yo le fia. Ta egbe penkeke a mi due milen kude. Mi apo dupo agbanto ikenye osajifo Dr. Kwame Nkrumah. Okay. Pe agbe ntiyan de un. Opo a nugede skeminyale afeto ma wonye be ele o duhenya onami do kwisino no. Ake egbe mi due milen kude ni o moto pepe ye o moto aleki o ataki aleki o survive because minya be survive several number of attempts or attack assassination. Okay. Sikewe Jibeno blood domain. Oui. No Ghana. Like it survive. Damje milen kude nuni opotion. Be ame yo le toji alo ame yo e follow me le social media alo ni akbola. Wa sona re chume. Emeko. Ta ame ye le mi agbo yin a father justice. A father justice. A powerful historian. He's young but a mighty historian. Akpini news. Thank you very for the opportunity. Yeah. Akpe na de mo nu popo lata. Mi abe nu polo ha. Akpe be mi afova. Egbe be ne mi afonto. Nu ya okata alonu via endo meke mi abe jupulo la gbanto. Keke oyona be osajefo Dr. Kwame Nkrumah. Enu si o moto ko khodo kwisi no ne Ghana vo alomi abe dukovo nu ka ome oto e abe nu fo ko mi fo gbe aloma si bon ya kwema yo tama globe loko joy be egba minya be mi globe eba noziji ya nu ka moto ta kuyere ko na mi nuki o moto. Okay, tama mabia be nuki o moto ke Ghana ba khodo kwisi no vo alo minya be khodo kwisi no ni Ghana khodo kwisi no vo ono zie jide ka moto wato akpe akpe de babiata abaleke yakata minya esi Ghana ba khodo kwisi no vo to pepere un yakata he yabe jukulola gban ofo kenye Dr. Osajefo Kwame Nkrumah namia ambegede o ha obuibe yiwa wo no me mafi. Okay. We kwese mere ta hu bia vagede eme alebe ambegede o ngolo agbanle o ede o dalakpa to jukulola un be efi jukobega de o ha be esubona veju. Okay. Alo etro subolai. Okay. Eye ewufuno are o. Oh, okay. Amoro ngolo na no to nsi gbebe. Ewufuno etofuno koko. Gbogbo sese dare do kweji. Ya onyebe da sedi didere nwa. Amere nye musika me Spotify alo video picture de no one. Picture no unza. Oh, okay. Enyan ka fu. Picture tatao alo. Nu tatao. Menyebe do le poti. Menyebe camera. Okay. Amare ko over cho. Nu talade oyona ve ganata. Oh, okay. Eya ko over cho ganata va gbele juplo la on fetifio. Atantana no. Ata Kwame Nkrumah wa be abosamene. Okay. Atata Kwame Nkrumah be elaside game. Atata Kwame Nkrumah wa o chakli. Kevenuga ebe Kwame Nkrumah ma yeta olegafi. Alebe na nova yiji kwa. He Kwame Nkrumah
xɔ ɖokui si nɔnɔ ne míabe dukɔ vɔ Yeah. edzina be yakpe ɖa ɖe dukɔ bubu kewo xe le Afrika nuto me Ŋutɔa me. hã yɔ hã no kpɔ ɖokui si nɔnɔ ta togbɔ be eza gavi aɖewo alo ga aɖewo na kpekpeɖeŋu Le dukɔ dukɔ mea bubu. gake meya afia be dukɔmetɔwo woatsɔe abe míaƒe game wòda asi Si. koŋ. Okay. Afia be dukɔmevi Ghana dukɔmevi geɖewo bui be Wobui be alo mía tɔgbuitɔwo bui be wobui be ega yiwo kɔ le kpekpe ɖe Kpekpe ɖe dukɔ du- bubuwo la Ghana ga mɔ la si Ghana de. gamɔ asi de Oh, okay. Afia be le fie ma. ele fie ma le woƒe nyanu le woƒe susu nyanu. evɔ ɖewo hã la menye woƒe ga ye o Okay. esi wowɔ wɔna yewo katã ɖe míabe dukplɔla xoxo wova ɖe le zizi vɔ esi wòyi ɖe Romania Vietnam Hanoi Okay. woyi Vietnam Hanoia eyi peace mission aɖe le fi ma ŋutifafa ƒe kpekpe aɖe wòyi le teƒe ma Okay. aƒo woƒo ka ne bea tso gbedzia zie meganye tɔwò o. Wònye National Liberation Congress enka kpe soja alo gbadagbawo va xɔ nɔƒea vɔa wova wɔ ɖoɖo ɖawo be ame aɖewo no ku nu me abe wolé nu commission apalu Okay. hã wova nɔ anyi kɔmiti aɖewo va nɔ anyi wolé nu kɔmiti Beno kunu me Beno- tso le ke o zanga. Zaga dukplɔla Zaga wova kpɔ be o enu yawo katã be nu ke yewo ƒo tso dukplɔla ŋu be efiga wonya le akpaƒio Okay. geɖewoa Kwame Nkrumah be ga yawo ŋutɔ kura he wòɖea ega keke le ebe bank account me dzaa ko wòɖe tɔva kpɔ be yewɔ vodada gã aɖe ɖe dukplɔla kple dukɔ ŋu eye ame yi ŋutɔ ke nɔ nuwo ta tso dukplɔla ŋu nɔ le akpa da ɖe woa eva ɖe eɖokui gɔme be yewɔ nu vɔ̃ hafi wòva kua eƒu go eɖokui mekɔe se me ɖa Yeah, monsieur. ta fifia míagbugbɔ va fukpekpe yawo katã me. Okay, so yeah, akpa me ame kɔ. Ta fukpekpe yiwo mo to ɖi. So mi se be akpa ɖewoa woda tui tukpe me yiwo. Si ke me me kɔ ela mia be ye ma ye me la bullet proof na ɖeke me na. Really o. Ta ne ata kɔ akpa mi wo me la. Akpini news and talk. Yeah. Nyateƒe be dukplɔla eto kuxe geɖewo me Okay. tso mía dumeviwo ƒe nugɔmemasemase aɖewo me. Okay. Ale be wotsɔ ŋutasesẽ be no ɖe dukplɔla Dr. Kwame Nkrumah ɖa. Eɖewo kewo xe agbalẽwo ŋlɔ egɔme agbalẽ geɖe la esi wonye le zizi vɔa wotɔ dzo ta geɖe la womeŋlɔ da ɖe anyi o geɖewo xɔ ŋlɔ da ɖe hã la agbalẽwo katã la wotɔ dzo gbadagbawo tɔ dzo agbalẽwo ta ekewo ke va nɔ anyi kpɔ koe nye abe Kulungugu bomb incidents enye bɔmba aɖe bɔmba le ƒe me le míayɔe tukpe gã aɖe tukpe gã aɖe si ke kakana je kakana nu gboya ewe ɖe tukpe mawo dometɔ ɖeka yɔkɔ ne sukuvi nyɔnuvi aɖe abe ƒe 4 ko be ne dukplɔla va ɖo teƒe ya miakɔe nɛ ta womekɔe wònye tukpe nogo wokɔ na dukplɔla o akɔkɔ de seƒoƒo me abe ne amewo gbɔ tso yevo dukɔ me alo azaɖugbe amewo nɔ seƒoƒo kɔ nɛ akɔ do dzidzɔ na wakɔ do wezɔ nɛ ta Kwame Nkrumah yi ɖe evelia gbɔ ese me ɖa ɖi ya wòva tɔ ɖe Pusiga le du aɖe woyɔ be Kulungugu enye eduvi aɖe le Burkina Faso kple Ghana dome. Okay. Wotɔ ɖe fi ma ko sukuviwo do dzidzɔ ɖe ŋu
Nkrumah Messiah, Nkrumah tikesie. Aya otere amegawo. Esema. Otere amegawo a nyɔnuvi a sukuvia be akɔnɔ na ameganko onye gbom. Tukpa wosia. Ya nyɔnuvi ma ku ma. Nyɔnuvia meku. Okay. Gake exɔ abigede. O che no aba de video kpɔri. Oh yeah, they sɔkpli yovo pe enu ma dzɔa. Film we akɔ bomb the flower me akɔ ba dara me ra pe me akɔ na me. Ewo la. Akpeni news. Amade no video de alo no no metata wo gbamagbe a. Nukpɔla wo ntɔntɔ be nu ma dzɔa. Amareke. Mais le show be sukuvio kuza. Oh. Sukuvio ku. Tape ujola ko yobe bookmana. Eya tutue. Yo khwa bigede. Nyon vie han khwa bigede. Tanu mao moto. Ya megabe nkuva bien. Ego mena mede khodo kwisi nono nami. Jijonya. Yo be ya wonu ya nami o. Na meto asina na oji na wo na. Tamka joy. Na merela nongo aho. Enki kwisi nono ve. Ya mi va tro me bede. Ne nyonami jukom. To nyonami aduke. Je nya foko. Je mi jube yodo agbera. Oba no de da wa de agbera fa. Menyo. Ekwera ni. Nko biama ya ke kale nya megbe. Egbe. Agwa no viole na de wolingo yi. Kwa chonku bien. Ela bena o matan we o. Alo ele nti kokwe de ho, nti kokwe melo gbova ta. Bia de agbera. Tanu ma o ke ono tata chon edonye be Nkrumah va ho. Kanka nyami. Esema. Okay. Enye obeto vejuero la ho to Guinea. Benin. Onya lakba. Kanka enye eduade le Guinea. Okay. Vo ele Kwame Nkrumah de na Guinea ya. Enye be Guinea to be president a Sekou Touré. Okay. Opele Kwame Nkrumah de kaole. Okay. Esema dadi. Tane Kwame Nkrumah yide Guinea. Ke du comme to susuba. Ega yide vejuare o se kofe. Ta du male fuma kanka loko. Alakpato ko tade nane. Te obe kanka nyami ma le sita. Ete ojibene yo wi ho kwa. Loko oji yo gbele wan ko. Okuya. Esema. Tana merela mereme nko gbele le mi senya me afi. Is it wrong to chase your dream? Ele wrong be wa ti o fe ganyenye. Kwame Nkrumah menye dokwito jila yo. Efo. Ne Kwame Nkrumah denye dokwito jila. Ma wona ne ke ho yo be socialist government o. Okay. For no very chunma wona. Okay, socialist government ma enye system are. Okay. Keke nu de sia de hele Kwame Nkrumah sia enye jukoto. Ojiba du comme yo no podeleme, okpo videleme. Okay. Ta Nkrumah ta frache ebe godi kran la du cover stamp le. Oh be susuma ke ademegbe na NDC alo. NDC che no ma no NDC party members o me duana re ko lo dono bete on. Boro go di re be ga gere etunya ha we. Alright. Tanuma eya no Kwame Nkrumah metu ko ngwe de Canada pio. Etu factory o. Commander sugar factory. Factory ka ojiele. Afokpa ope no fie. Ebu peta ya ope no fie. Ebu ntonto kran uno ole. Uno assemble Ghana. Oh, okay. Ami ope. Tanga jore factory Edemi. Factory ade wokalia. Factory okata gedegba. Oh, okay. Egon beke o de les d'Ivoire. Tona ne keke o yola na Operation Cold Chop. If you do fa fe. Operation Ghana yeah, ma say phone Operation Cold Chop.
chop. Cold. Cold. As in cold. Cold. Cool and then cold. Cold. Operation Hey, cold chop. Ego ba Amegan. Men no counter. Men no jukwa mafi. O de lesi o. Ta enye mon popo na le gbegbe. Be yo do company yo. Oh yeah. Ogbere megbela yo. Company mawa. Edo onye bo Amegan no anyi kaka kpobe achike opele beni no jukome. Mi magano achikeri. Koto yevu de. Tamian tomia zamia pe gbeu. Ebe de ami wope nene no jukome. Koko dola ode novo. E dana nene be policy wemenka work and happiness. Mano dole jukome kore. Makpo jijo. Eno incentives. Nane le oko do jijo. Ni go do jijo de won. Efole ya mesa. Jukome. E mododo no ji. Tema moto we mi galeza va seregbewa. Ni design. Mi galeza wa. Efie mi to ndi. Ndike kwa fi mi to vado. Kakemia ba junior he how do mo nkeke to kwefo. Moto we ma egali. Elesa. Eastern Corridor Road ma won gborobe you aware. How many years now? Oh, to voter. Me depeni ya. Ya mi voter kwa me bu ami o. Amuganto ma. Omo bu na mi o. O chebe mi o mi bede umbrella la take we vola. Eya e wenya. O chebe nde share water mi o yo pala mi hoho. Okay, so ta nyega nyaji. Ta enu ma o pede owo. Nkruma gadule fuma enya ke gbara ma fa pereka ala fa de vueve. Ala fa de blave. Si gbogbo na 1962. Okay. 1st August 1962 fa pereka ala fa sieke blade vueve. Good. Okay. Fa pereka ala fa sieke blade vueve benya gbara ma 1962. Okay. Kulungugu bomb. In 1964, kwa pereka, ala fa sieke, blade, vuene. Bubu ga joreji. Akai gajo. Nkruma, police, alok bo victoire no. Do bamagbe. Eya ha va do akponu. Echukwo ma tojan odana. Ese merari. Enkonye, ametwi. Anye povito. Povito bankwa ametwi. Enyanu kawa. E datu dupulo lai. Odo e dana tu alegbegbe me ton atupe owu aton. Oh, okay. Sita le fugbe mama onye they are special agent. E dana tu alegbegbe ebe tupe a mewuna aton. Me miss now. No dade kala be ni de camel law evela la law. Element no. Amema ya o dade duty constable e dana tu alegbegbe. E datupo ma tokata de kemelo amagan osajifo de kemelo asusu akebe a lawyer e an Nkrumah be bodyguard nko Salifu Dagati. Oh, okay. Salifu Dagati wa ko tukpe ma de amagan ape Nkrumah to nekpo no me tata pele no wa Nkrumah to jejuji ijifo hoji ameti wi gakpele do apo d'accord ka izo afia met d'accord apa meti wi la nyigba ya me covier ma me covier o comme center comme e ko wale na ko de to pando enyanu ka ya ne po newspaper alo nyajojo gbanle line o ngolo rejibe Kwame Nkrumah wrestle with Ametwi. Okay. If you no be wrestle la. Yeah, be e po John Cena pala mama ono no ma wole ye vo de no. Ta no be wrestle menya view. Ta Kwame Nkrumah po be ejira. Bo fe kemo ho apete nda ko pala police constable. E covier gbesa vete. Apa mova. Gbesa. Beza. Yes, I Asema. Okay. Nkrumah to anya mare a esele la me.
Ne menye bomb ma yo a, ne menye tuma wote a. E ko be tuma wote a mega. E va pe fugede. E ya moto. Nu me kula do be e ya moto ho cancer. Okay. Ese merare. Ta ho va yi de ko joa, kwa me kuma ho joa. Ko onyele zidi a pasese a. Meku Africa duko abo menne so yu ebe neva. Okay. Egypt, Mali, Guinea, Okay. Malaysia. O kata on a si mi amegan go bokpo be hey amegan ya no le dukoma. No le Ghana alo no va yo gbo a yo be dukwa achi. Ese me dadi. Yeah. Don mi asi. O mi asi. Dakea Eva jo ide sekuture gbo le Guinea. Okay. Sekuture be amegan ya ekbe u yo be country. Ta ijibe ya drop down. Ijibe ya didi idoko jikpoto. Ne ya ha e ya heniva polo duko. Eke Nkrumah be aw. Ba jo sigbo na wa nyo amanye pere mto nawe. Nkrumah was a selfless person. Good. This should tell you that the man was a selfless person. Ma gboro mistake gede ya Mi wo vo dada. O de nchuga malezi. Mi wo vo dada. Ta kotoka be nya gboro no nkaka bubu mi afo ndo e. Emi we nongo de Nkrumah leziji. You know de Nkrumah leziji de emi ba noji. Wa be se Ankara nkogbo. Yeah. Ankara ekpo enu ya onyo. Badagba o lotre. Kotoka no mo sen. Ese meradi. Yeah. Dado odui police o no me. Bovito o no me, badagba o no me. Ta ho de da voa. Yo ba ko Ankara ba dadi. Okay. Ta yo be party ankonye alo be hachocho nkonye National Liberation Council. Kaya ojo voa National Liberation Council. So they got liberation from who? Nkrumah. They thought Nkrumah was so enslaving devilish. them. Enslaving the citizens. Yes. Ta eyo over zidila. Eyo yo po the kusi No ema. So they thought they were liberated. Hey. Amegbeto nyame igbola. Ekpa Kwame Nkrumah ngol agbanle de. Agbanle be title ye Neo-colonialism, the last stage of imperialism. Okay. Agbanle ma etere yevu du kometoji. Ela be amenya agbanle be yevu enya agbanle wu yevu ado ha. Le enu popo na America de school yingwa po Kwame Nkrumah menye be do nya agbanle le school home ntonto. Ela be average student onyo. Enye sukuvia de keke no. Okay. No me jejere anuko. Akenu ka eva jo. He had a wisdom. Wisdom. Aha, ta fi be no va. Ekwa abeleke mi le school home fifie. O cho subject wa lo noko chakami, abe maths chakami, English chakami, vovovo chakami. Yeah. Akene va political side la amabi. Yeah. Ta tubo be enu makata na ape over average. Akene va political side de ya la. Ta de yevu ogome. Ta ekbrobenka. Our colonial masters are not gone yet. Even though us and them we had Independence. But they are not gone yet. Nkrumah, prophet, you know. He was a prophet. Ekbronyandi. Ekbrobe. Gadem avadua ameyiboa. Akpolo yevu wede. Enye Obama. Ekbre. It's a prophet because he was not at the pulpit. We are not giving him that recognition. We are not awarding him that prophecy. The prophet Gandhi ignorant kire le pulpit years back la. Yeah. Make them a sick for the you Gambia na kwada. Epe tata lefuma no go. Fika yi ma se Nkrumah nko.
That was Esema. great. Amegan kpo chome na mi benuka. Miji nana o keka na be du comme vi o awodo. Kaka du comme vi o susu be milk. Bele honey ko no no. Esa nyama se ko mi ko mangolo ba gbalema. But I never knew Ghanaians needed milk. I would have provided. I never knew they were sorting for sugar and milk. I would have provided. I wanted to situate factories so the African man can work and earn more than the milk and honey I will give them, which will finish within the shortest possible time. So he foresaw that elebe Ghana no miabe kotokume esi enemi antomi le don enemi adokuya Nyatan fela anyo abe kese. Onye kese kese onyanka ye kesere. Menya akpable. Oko kodu pele ega. Dare fi be kese ni cho kese la cho kodu. Agbenka he. Because menya be guy atanka play kodu gbogbo. Egbonu ma esigbenu ma tututu ebila ebi abega. Akpini bi o manya. Eyade. O gbala me gan si be pete. Agbalema o enya be Kwame Nkrumah jibe awo atomic bomb. Nene no mi ohan si ne mi ohan mi asen. Abe Iran, be Russia egbemewa. Never rolling circle area maoma. Atomic junction le. Fumari. Yeah. Anya egbemewa America ano vovona mi awcheri. Ya ta oyo fima ba Atomic junction. Oh, okay. Ekpo vision. Vision okay. Ekpe uye vo be vision. Esema. Ameya no. Okole ye vo no. O fire o. Eya. Mi be menyo na mi ami di na mi o. Ta ho no Conakry. Leta yo ngolo do da ya. Eva do gade ma amagbe eya dana dole amagbe ma epe village jan nzima clan ma eya fuma jan ko amagbale. Okay, e ka Ghana pare ko. Fuma ko amagba oponale. Onye amagbere keke otinko dana cancer do amagbe kama. Amagbe a do ko ngole ba amagbe. Kakeva do gare ma Kwame Nkrumah enu va no se terejia. Edo delegation alo edo amaro da beno ba yi. Nkrofo. No plug amagba veneyi. Le yevo de yako odo. Enya mekano siji gamama. Buzia gbe. Ebe ne Kwame Nkrumah ku aduko aku. Naturally. Oh. Ebe ne Kwame Nkrumah onga. O akwa. Niku. Ivu. Ya o gado amera be o. Na mmewe o ma kimi de Nkrumah nto ni no ba pa sameri. No fie de tem doyoyo ko ji ole. Ogbe. Enu ma na achampon pojiku. Ignatius. Kutu. Yeah. Achampon. Opojiku. Ya cheva yo gbadagba o. One time. Adebushi. Yo nya buziada. Akenbu buche gava jo la champon cheve time. Achampon cheva obela ele nyon vio yo wechi ale wegbe. Fa champon nye menyere bes. Nyon vio yo mechi ala nyon vio yo mechi. But women love power. Wherever there's power, women love to be. Nuke here jo ebede. Achampon wona ne ebe ya ho agbato yevo there. Importation ke egala ma kwasi na nyonwo aken tuola otole bo. Okay. Tana ju comme vieux van nan ko government ba fa otu beji. Kwali me ven akwe. Ko be ven akwe. Oh, okay. We are Ghanaian. You never change as Ghanaian. Let me say. Jala. Togbi no sig de ke na ha mi. Oh. Evureka. Negbe mi le Kufoko, negbe mi le Mahamako, negbe mi le Nanadoko. Mi wepo. Yeah. Eta onyebe mi agbugbo mi abe jojome mi sosoro ogu. Let me say that. Yeah. Yo la champion ko va champion ma eya operation feed yourself. Okay.
be Ghana mele be mi no anyigba dama eji ne mi no eno import o mele be mi no anyigba dama eji donc operation feed your industry irrigation farming no ji nka o no ji yo ezema yeah kaka nu ma va jo ma ese low cost body low cost go be menye magro same samere okwe community mawa a champion etui oh okay de le hoho oh elle chito elle ho elle jojo me yeah low cost ma a champion etui be ye vudo ola wa no home gaga ma he ele me serari ta nenye ye vudo ola atangere hode me ano ga vide me susunyure ma egbe sukuvi ola bloji le woledo obe hostel fee ele bobobo ne jukpo la de le tu ho bo la bloji za ega o ma didi sukuvi wa po jijo ni ano vi oto amuganto me ha over the university gan la kra yeah ake ega ma no anita the hostel guy obe yijitala amuganto me viola o me tin la university o de alagbegbo ba teacher training ko vale 2000 de wega muganto me toro chole menya gake me sugbo mi nya gba le mi o ha mi university afi bon mi anya gba na wi ekpera ri ta mi vanya bota nkruma amede esemera ri yeah mo edo gademedi amegala edo amaro de Russia nkruma time then am odore sukulo eno agbale nyala export benu vala soron no gbova du comme no va build mi si du ko la ka ga do amora bro chi benu soron po e ga se po o be fo meto ja yeah ta o be fo meto wa de Asheshi University Harvard kimi ole nuka yo le ngogbe yi du me viole popro nkruma de do na mo de suku wa soron wa gbo ava bo edo amaro de Russia benu va soro be nuku ka anyo le mi abanyigbaji okay kun Atamensa was the leader of that team ko oya on va sronto nkruma jibe no rubber cash crop rubber kaka over steady benuka anyigba amata nyo na rubber tututu kebun cereals like maize like abe molu abe wheat abe sorghum abe millet yo kwata nyo le mi abanyigbaji ya Russia to be yo akpere mi an anami machine we ta opo anyigba ro la fife amuganto me zongo ajido me ha bete o yifuma ta nkrumare menno akara de ko wodo le fi de ko echa inu to me anya mega ekpo chome ada for them but me not possible amese se ono untu amuganto meri tare ke me agbana nkuma baba na nkruma fike hole a ma ona yire e wona mi yeah apade de still I'm thinking chokukun alo afokala nkuma di sike bo webe le mia de mbagiada eda for the cafe sike be me non kujiwa because webe amocho de one ni o de aforo sigba na mi le nkurebe okire kon le nu ma won afia Kwame Nkrumah ekwa mi akata nouveau alo vodadavi amete mi de o middle ta elege wele kwa apavuvu mi apete micho yeah elege wele kwa ebi tovuna amereto ameyele ngwa Nkrumah no jijibe mi khodo kwisi no fifie ameroba mi ahwe nkekede ogbo elemesere yeah ta he wele jiji fifie la ameke be mi ahwe nkekede ogbo la eton biare we vo jukobe ngoyi ko jimi ha yeah eyenna
alakpawo va yi dzi enuwo va yi dzi eya ta Kwame Nkrumah da esesese ɖo ɖe anyi ele me se ɖa ɖi ko va 1958 alo ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaetɔ̃-vɔ-enyi mea Nkrumah va wɔ ese aɖe ko be PDA Preventive Detention Act yenye ne nya ƒonutɔ amegã koa wònye nyavɔe ko la ele kpɔ yigbe ala nɔ game so da mi le nkulo no ma gbegblẽ ƒe ɖe le ŋua enyi me kpɔ gbegblẽ ƒe le ŋu egɔme menye ɖe tso ko wɔ parliament alo sewɔtakpekpe mea yɔwoe da asi ɖe dzi ya o josi gbede efia o mele menye meta trade amefe inyanwa efe dokuisi no agblɔ be nufofo fa fe nufofo fa the right to speak the right to express yourself yeah nufofo fa ele nufofo fa me esema ta frache mi abe dukplɔ la le aŋuga ŋutɔ me fi nyi mata tsoko agblɔ nya fla ɖe ŋu amewo le gblɔ gake me fia hehe o ya me fia hehe o fia o me tsɔ aƒe nyui me tsɔ aƒe nyui mo me kɔ akpasa me le aƒe me na o correct ta mata tsoko anɔ nya fla wo gblɔ ɖe amegã ŋu me nya fla wo ɖeɖe ko lo awɔ nya fla kaka ɖo teƒe keke mia nu be mi le tu ɖe amegã dzi ne mi wui kaka va social media ese me ɖa ɖi eye menye be ɖoko gblɔ ko Nkrumah ŋutɔ le kpɔ be ame yawo dzi be no wum ame yawo dzi be no wum attacks were very obvious o sugbɔ ta eda measure ɖe anyi me ya ŋutɔ da measure ɖe sewɔtakpekpe me nɔlawo me kpɔ I think those measures were preventive measures good enye kplu we kura miawe act like emergency act ko be a safeguard ife life good sike awɔ dɔ nyui na nye ŋutɔ tse ma ta wɔ ma kura me o ne nye kura tse ma de ekpɔ ame ma fu me nye Rawlings aka Rawlings ya me kɔ de semo eya tɔ nye ne wɔ ɖe nye ko tse dzo correct esema yeta